Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Menteri Ubadikmi Yaka Sports and Youth Affair ka Sorkar Jalla Uba Shakliar Warjri Haka Arpsau Terik Urisau Arjar Arpsau Ula Kular Ban Penurlong Yaka Jing Angnut Jong ka School St. Thomas Mairang Ban Donno Yaka Madan Yeleka ka Bapaka Yaka Ba Onsiang da Uphalang Bat ka Ban Donru Yaka Stadium Habakren Kumukongsan Haka Singiple Yaka St. Thomas Festival 2024 Uba Shakliar Ulaong ba yakanik project on pia haki artili ki face yakapa on sedang no shen. Shusho kat kum kedorkhas bala IT sya uba Shakliar Wajri lalab bagani gamadan kadai ka ba on siang da uphalang natural bat ka jingyo yakani gamadan haringkat ka stadium klempep kalong ka jingkurku ka bakraw yaka shilam aji kai yaka kam football hakani ka school yaka bala seng house nam arjar arpulai bat yaka bala tip kum ka St. Thomas Football Academy bat hakju upor kan longru ka jingkurhu ya ka district hi barokawai la ruban penkan mau badang shen ka school St. Thomas kala yoru ya ka jingitu kum ka Khelo India Center ha ka football discipline. Ini ke program ke penyanyi kita kasih ke program ke penyanyi itu pasti sebenarnya di kena ke belapas ke school ke belakang di father bakal thong jom kan ke program kalau bagi dan kuah bagi dan kata bonding kata sini deh wala kilami dan ke school ro ngai la diru hadu kan ke sini har kan ke klimat ke pemerintahan ke por ngadang don ke sini deh bagi long hikai yang arpos ni. Hadung tak resmi ngadang yang keren ngadang yang phone. Bangalong kumli kum bangalong nenta. Ngajuong bakadei kajing hikai nari ying na semsla kabulim kong ban hadin kata kadi kajing hikai na po school. Bangakwai ka banganong ni pi na school ngadang po. Bangi diwan sim di kinong hikai kamtam. Bakilong kini kepada baat. Maka jing hikai kapan peruan dur ia dah jing ke jumpi kadin nangi la po school hendai kum students jadi bandon ru ia kata hong bangilong dedicated jadi bandong discipline akan nukon ko benta la kalong school la kalong haying la dah akan nukon ko benta ka jing jing breu ke discipline ka dikoi ke bapongsan do langit sem bala ngila bangilong punta akas ni ke bamapi lami nak ke school pisawan pai biar kumuan pai tim di past people berpelong pada ikut di program mar boleh sedang dia kata mesin jadi songo bahaka jin jadi ilong kumni ke mengilong tadi ke jintai nadu na yin bala school kampan kemudian bakal lagi nang dia pergi ke sini let's say dan kedeng jadi ban selong doktor dan kedeng jadi ban selong politician ban long nom kai bakal tak ter jadi mau ong kemudian ba isnan kandang wan ba kadi presitong ko jompi kaju pele jimat ko jompi ya kapuli puti selong mandre selong pri mandre aga jin jompi ila kalian ka jongaru ng sin kali ka por andre haswa pangan song kumla kred di father mene bana kalian ka school dan sipur ek jindan kam kata ka jindan kam hagi itu kudu education institution mga jugong kasindan kam kabanong kutso kaban nakasni nakapos kapor kasindan kam kandang wande kandang bol di sindan kam hari ini nakaya basorta ladap ite hati di kuliah silam ladap habangi pelong itu ya kami dalaya dia su nilai segi school ya kabangin pendha ban pendit pendiang namar bangingin ba ano niladat mangiyo panegala diyan dalong gatulya nong di school di na kebanlaban dengan kami di ini na kaya government na kaya sarkaru dia pisang ya kapangin bit dia kamtam ada di bakti 9 tam di school nomor 9
ba kalawil jong kani kari kani kadi hakini dikna ka beficho basket kadi hakini students bagi scam la dengan ila dengan pendidikan ngadu kali ka po di kajungan term jong school ini scam baka ka kadi ka jela ka biru kadon hapedeng jong ka mo belum sigi kata ka positive outcome dan ne kadi onong ka bakrau ha lada mangi ke kota ila ia kebeli leh ha akabide di school itu semua orang itu nak kalian ke school juga pun dan tam juga mati juga tam nak kalian father ila semua usanga la arlaisin berlentan tu la agen ni keju kamu berendam nak kamu tak juga tam jong kamadan hangi ke school berngelai keren bagi father kamu isu kesundan kamu kabarin kelade tu project kabahe hangi po school jong ti kesundan kamu dan kalian kejongar ngolaong father berinle ya kata ngakular di andai nomor bakalahe ada scheme lesi nila berinle fees wise no atau fees ka banintong yung pendat 1% atau fees ka baar yung pendat 1% dan datang ya ka bangilayo ya ka bangin dangswa na kabanta berpendet pendiang berbenbahai kami kebadan na kalian kejongar menteri berbentet ya kata board na ular ya fi hangi ba hadir ke program masa lidang ya keren bagi observe jonga ya ka bersawan bikin pet di kota Ramadan bagi sepet bagi pisang ya ka bangin dang no kapor ke babian bukan mapor ni tahu tulang